Wedek nah malam iki rembugane biar yan delok wis ora pantes kok. Kaya atimu sik seneng. Iya. Lah iya. Ki ulan poso. Sepiro ki sangare nek ulan poso ki? Hah? Las piro sangarmu? Sangarmu sepiro? Sangarku? Poso sebulan mosok ora kuat. Nyung jumlah tahunan be kuat kok. Jian. Jumlah tahunan. Lah kowe? Ini poso kuat. Terus dinoblek. Lah sale Tasoi banyak nyamuk. Nyamuk apa? Banyak kingkong, banyak tak tahu lah kingkong lah. Kingkong iki no. Heeh, iya. Lah kowe klek. Lemah war posoku di samping nahan lapar karo haus, nahan perasaan, Bro. Mas Cino. Tenan perasaan, kisah nyata. Siap. Terus ngomong, oh yang poso sebulan wih kuat, wong nyutang motor 4 tahun be kuat. Wah, ya. Asal rada piye. Siapa wis piro? Yang poso 20 jam wih kuat. Nah, saling ngutang ini bar trawe. Wah, ku goblok. Goblok lah, ora kuat. Piro nomormu? Nomor buka. Ramas. Ramas apa? Ramas Diono. Tenang. Nek aku slogane koyoan semen 3 roda. Apa kuwi? Kuat dan tahan lama. Oke nih, rasane ra.